Los guardas secretos. Un cuento de Graciela Repun de la colección Cuentos que cuidan de UNICEF. Guardamos muy bien secretos, en nosotros pueden confiar. No se los decimos a nadie hasta que ustedes los quieran contar. Waykukunapaq rantirqayku ñañaykupaq. T'ikayapa atisqayku chusuyayta. Q'ipikunata q'ipiqa sin ayapa. Q'ipikuna runa q'ipikunataqa haych'anqa. Abuelitapaqqa q'iyaqa p'asqaña q'ipiqa. Mana ch'askaña wiyakunkichaq q'ipikunataqa. Ayami q'ipi runaqa q'ipitaqa wiyakunki. Mana ch'asqasqaña. Ta chunglechi po winchanlonko. Chunglekechi po kimeltu lue po kisupechi kometu keroafen. Chunglekechi po kisupechi po lukumo. Una lukumo. Chung kimgechi po kimeltu po chunglechi. Che lukumo kisupechi tani chunglechi. Chunglechi po kimeltu po winka. Lukumo kisupechi. Tani pichekechi chunglechi po kimeltuwe po chekechi muna chunglekechi. Chunglekechi po pichekechi winka po kimeltuwe ke lumu muna lukumo ngechi kimeltuwe. Tik owaña tametek iwo witaya. Iwoye te ames de juezno. El atikle chay. O sames ojanek te ichipek. Atetik o juen. O sames o atlak o chote. I wahwet o tinoye jojietak. Te faxilata. Te utilin ichela estiwat no liko wae no isto koisi. Maptahuapet atanla. Leha I te kao chacho hier. Sape ante da haseveimbo e haope. Amombe uno ñemimbupe y katune pa sepetemo. Ñemimbu pa onyongatuba ñemimbu y katu peyeroviasere he. Ronyongatu ponaiterei umi ñemimbu rojalhu. Ha doporombuaiva ababepe. Rojalhu unva. Orepu ayopuva. Umiva ñemimbu. Umiva rojeya oñemombe